Pozdrav svima sa ribnjakom. Vruće je, pa smo se odlučili malo potražiti svježinu u parku, ali nažalost uzalud. I da, moje ime je Petra, vjerujem da svi to već znaju. Danas ću ja intervjuirati Nikolu. Znači, malo smo se zamijenile uloge. Malo. Pa, mislim da je ovo dobro da ljudi saznaju nešto više o čovjeku koji stoji iza svih tih snimki i podcasta. Tako. Što ti misliš o tome? Pa možda je to dobra ideja, jer možda sam ne bih toliko rekao. Ovaj tjedan je tjedan Helen Keller, odnosno tjedan podizanja svjesnosti o gluhoslijepoći. Pa onda u tom kontekstu i ti i ja smo gluhoslijepe osobe. Možda da ljudi čuju, oni koji te ne znaju, kako to da si ti gluhoslijepa osoba i od kad je to krenulo u tvojoj priči? Pa zapravo je to jako zanimljivo pitanje, jer ja problem s vidom, odnosno sljepoću imam od 3. godine, a problem sa sluhom od 5. 6. Ali se zapravo nikad nisam definirao kao gluhoslijepa osoba. Možda to zato što i kod nas u zakonodavstvu taj termin nije ni postojao. Mm-hmm. I kad se pojavio, zapravo mi je bilo neobično reći da sam ja gluhoslijepa osoba, jer sam pomislio da se to vezuje za ljude koji apsolutno ništa ne čuju i ne vide. Da. A to zapravo ima, zar ne, varijacije. Pa, to je točno. Ali ovo što si rekao, ovo što si pomislio da su gluhoslijepe osobe samo one koje ništa ne vide i ništa ne čuju, je zapravo čest slučaj. I puno ljudi se buni sa tim nazivom i automatski misle Premda i ja kad skinem aparatiće ništa ne čujem i da, ništa ne vidim. Dobro, ali imaš aparate i koji ti pomažu da tako čuješ. Je, pa sam te valjda zbog toga isključio iz te kategorije. Tako je, da, jer znači oni koji su potpuno gluhi, potpuno slijepi, njima ni slušni aparati ne pomažu. Točno. Da, kad si to spomenuo, ta kategorija je zapravo od svih kategorija gluhosljepoće, a ima ih 4, ta kategorija koja je potpuna gluhoća i potpuna sljepoća je zapravo najmanji broj ljudi, 1%. Ali svi pomisle na njih zbog naziva gluhosljepoća. Da, ja to mislim da je jasno. Da. Dobro, ti si, znači, tebe kroz neki identitet više kao slijepa osoba. Tako je, pa da. I kad se danas moram definirati, prvo mi padne na pamet slijepa osoba. Ti si išao u Vinko Bek, je li tako? Tako je, osnovnu i srednju školu. I kako ti je bilo tamo, s obzirom da imaš i oštećenje sluha? Pa ne mogu reći da je bilo loše. Možda su svi imali malih nedoumica, jer nije to česta pojava, ali su se brzo navikli i učenici i nastavnici na to da sam ja netko ko slabije čuje, pa su nastojali na svoj način pomoći. Mm-hmm. Kao da sjedim u prvoj klupi, da mi netko naknadno diktira lekcije ili piše umjesto mene. Nekad je bilo nastavnika koji su bili nerazumljivi, pa su i moje bilješke bile i meni i drugima nerazumljive. Kako si se ti nosio s time? Kako si se ti osjećao sa time? Vjerujem da su oko tebe bili svi samo, znači, sa oštećenjem vida, slijepi i slabovidni, ili? Tako je, bili su slijepi i slabovidni, ja sam bio u ono vrijeme 90-ih, mislim, jedina osoba sa oštećenjem sluha. Uh-huh. Pa da, bio sam zapravo ljubomoran na slijepe koji tako dobro čuju i koji mogu čuti, ne znam, muhe na prozoru, a ja ne.
pa ih onda uspješno ubiti. Aju. Mene su uvijek izbole i pobjegle, vjerojatno. Tu su se uočavale razlike u finesama sluha i čujenju nekih zvukova. Naravno, kad smo bili mali nismo znali da se radi o frekvencijama, nego samo da, ti to ne čuješ. A onda kad smo odrasli i shvatili što su frekvencije, onda, ti ne čuješ što je to visoka frekvencija ili preniska. I tako smo zapravo i počeli i isprobavati što ja zapravo čujem, a što ne. A što ti zapravo čuješ? Čekaj. A što ti zapravo čuješ, a što ne? Pa, primijetio sam da ne čujem zvukove koji su izrazito visoki. Duboke zvukove mogu do neke razine, ali baš visoke i, kako bih rekao, sitne zvukove ne mogu registrirati. Visoke frekvencije. Visoke frekvencije. Da. To je vjerojatno i ograničenje slušnih aparata, naravno. I moje dijagnoze oštećenja. Dobro, da, donekle je to. Ono što isto ljudi imaju, kad smo već kod zabluda, također je zabluda da ljudi koji imaju slušne aparate kao ti i ja, da im to vraća u potpunosti sluh i da čujemo 100%. A to nije točno, je li tako? Naravno, toga se sjećam od djetinjstva. Uvijek kad bi mijenjao aparate, onda bi rekli, a ti ne čuješ? Dobio si nove aparate. Ili bi znali reći, ne čuješ? Pa daj si promijeni baterije. Da. I greška je, odnosno zabluda je, kad smo već kod zabluda, da osobama koje ne čuju ili slabije čuju treba vikati. Tek onda se ništa neće. Ja imam onaj nekako već pomalo plastičan primjer paštete. Ja to nisam dugo razumijevao šta je to, pa sam ponavljao štapeta i svi su urlali, vikali, učenici, nastavnici pašteta, meni je dalje ostao štapeta. Sve dok nisam pročitao na papiru i onda sam shvatio kolika je moć pisma, u našem slučaju slijepih Brajice, da ja mogu zatražiti od svakog da mi napiše to što govori. Znači to je bio početak zapravo ljubavi prema čitanju i Brajice. Da, sve je počelo od paštete na papiru. Iako ju ne voliš baš jest. Ali to je opet drugi par rukava, jer smo puno u domu 90-ih jeli paštete, natjecali se u tome, po 20-30 šnica za doručak, jer ako ničeg nije bilo, paštete je bilo, kakve takve. Super. Dobro, kad si spomenuo, znači već čitanje, što ti misliš općenito, znači o tome? Puno je rasprava da li Brajsa izumire, propada i tako slične neke teme. Koji je tvoja neka razmišljanja o tome i zašto je to tako? Pa mislim, Brajsa je potrebna slijepima kao što je latinica potrebna videćima. Kako zbog pisanja, da uopće imaju spoznaju da su pismeni, da mogu pročitati nešto negdje, i zato da steknu dojam kako izgleda stranica teksta. Je da je to brajična stranica, ali ako shvate kakva je ona, bolje će si predočiti kasnije kako izgleda stranica crnog tiska. I ono najvažnije, kako se što čita, odnosno piše u hrvatskom, a pogotovo u stranom jeziku. Ima toliko glasovnih nedoumica koje se mogu dogoditi pri izgovoru i koje ne primijetimo sve dok ih ne moramo napisati. Naprimjer, pada mi na pamet ožujak, neki su u moje vrijeme pisali ožuljak. A Brajsa ne izumire. Možda je to pogreška nekih roditelja koji misle da njihova djeca u redovnoj sredini su drukčija ako znaju Brajicu, jer koriste nešto drugo što nitko drugi ne koristi.
Neki imaju razmišljanja da bi Braillici trebalo prepustiti u elektronskom izdanju pomoću uređaja koji danas postoje. I to bi zapravo i moglo biti rješenje. Da se ostavimo papira i prihvatimo elektronike. Ne zato da smo mi ovisnici o elektronici, nego zato što je to lakše nositi i što u elektronske oblike stane tisuće stranica bilo kakvog materijala, što na papiru nije moguće. I onda u konačnici ne bi bio onaj problem sa kašnjenjem knjiga, o čemu se stalno priča pominje. Ne bi bio problem sa kašnjenjem knjiga i ne bi bio problem zapravo da i dođu sve knjige na vrijeme, sve knjige se ne mogu ponijeti na nastavu. Tako je, da. A današnji obrazovni proces je takav da se nešto radi na prvoj stranici, a već sutra na 100. i preko sutra na 30. A jel bi se to na taj način preko bilježnice moglo na taj način skakati? Sa prve na... Naravno da bi, kad bi to tako dokumenti bili definirani. Ali to mora postati standard, ne da to radi netko za nekoga, a 50 ili 60 drugih to ne koristi. Slažem se da prvo je dobra ideja, ali nekako opet koliko je to moguće baš izrealizirati s obzirom na cijene redaka i bilježnica danas i ko si danas može uopće to priuštiti. Danas učenici kod nas imaju pravo na elektronske bilježnice i dakle svaki učenik i student to može imati, samo onda treba napraviti i dostupne materijale. Da. A dobro, možda to i zaživi. Mislim, slijepima, a pogotovo gluhoslijepima je Braillica u toj elektronskoj verziji pogled u svijet. Zato što se može koristiti uređaj samostalno, možete koristiti na mobitelu, na računalu, tako da i gluhoslijepi ne moraju biti zakinuti kao što su nekad bili za informacije i pismenost kao takvu. Kad si već spomenuo studente, eto, kako to, znači znamo svi da studiraš trenutno, kako to da si se sad na to odlučio, kako to da nisi prije? Jesi li prije pokušavao, jesi li imao ideju uopće o nekom studiranju? Imao sam ideju nakon završetka škole i išao sam na prijemne ispite, nisam prošao, a onda spletom životnih okolnosti sam se zaposlio i godine su išle, posao je išao i onda ta ideja o studiranju malo zamrla. Rodila se ponovo prije 3 godine i eto, uspio sam naći izvanredni studij. A zašto sam se odlučio? Pa zato da nešto naučim, ali najviše da formaliziram trenutno znanje ili znanje koje se stalno zapravo definira kroz radno iskustvo. S obzirom na to da znači ja prolazim psihosocijalnu rehabilitaciju, orijentaciju i kretanje, bilo je zanimljivo pitanje što se tiče, na primjer, psa vodiča. Jesi li ikada o tome razmišljao ili ne, i koja su ti razmišljanja o tome? I općenito malo, znači, na koji način se ti krećeš kao gluhoslijepa osoba, znači kao osoba koja i uz one tehnike sve koje postoje za slijepe osobe, da li još nešto s obzirom na svoj sluh? Imaš neke trikove? Pa ja sam imao orijentaciju i kretanje u srednjoj školi. Imao sam dobrog mentora, instruktora, a imao sam i želju da budem u jednakoj razini kao i ostali moji slijepi vršnjaci. I mislim da je to bio važan pokretač. Slušni aparati ne mogu predočiti vjerojatno stereo zvuk, zapravo ne mogu sigurno. A koliko je taj zvuk prirodan, pojma nemam. Ne sjećam se kako zvuči nešto prirodno,
I sigurno da ima neke razlike u osluškivanju prometa ljudi. Za slušnim aparatima se može odrediti smjer, netko više, neko manje uspješno, a tu treba i malo hrabrosti. Ili ludosti. Da, hrabrosti. To je hrabrost kada se nešto prosjeni, da se to i učini. Jest da to ponekad može biti pogrešno, ali idem s idejom da dajem sve od sebe, da to ne bude pogrešno. Ako me neki auto udari, a udario me nekoliko puta, mislim da to nije ništa strašno ako prođe... Ako preživiš. Da, ako preživim i ako ne prođe oštećeno. Samo ću pomisliti da eto, ovaj put nisam to dobro prosjenio. Dobro. Ovo se vjerojatno neće sviđati peripatolozima, ali dobro, nastavi dalje. Što se tiče psa vodiča... Čekaj. Da prođu ovi motori. Pas vodič. Da, što se tiče psa vodiča, vidio sam ih nekoliko, imao sam priliku i isprobati jedno hodanje. Imam dvojak osjećaj, čini mi se kao dobra mogućnost, a onda kad vidim gužve u tramvaju, gužve u autobusu, gužve na pločnicima, onda sam sretan što ga nemam. Jer jedva imam strpljenja ljudima i za sobom, a kamoli još i sa psom o kojem moram brinuti da ne bude pritisnut, prignječen i tako to. Ja mislim drugačije, po onome što sam ja do sada ovako sa strane vidjela, doživjela ove godine i to, da nažalost, ali iz nekog razloga ljudi će kao da će više brinuti o psu nego o čovjeku i da će iz tog razloga imati više razumijevanja. To je moguće. Ja još nisam stekao takav osjećaj. Ne bih htio nešto počinjati, nekakav trening za psa sa tim dvojakim osjećajem. Mislim da osjećaj mora biti stalan i da moraš biti siguran da to želiš. Dakle, ja ga u teoriji želim, ali praktično još nisam spreman. Ja mislim da bi to bila sjajna ideja, pogotovo s obzirom na tvoju komunikaciju i općenito i energiju i sve sa psima. Dobro, kažem. I ljubav. Kad dođe u moj život pas, ali prije će doći u tvoj, onda ćemo snimati još jedan razgovor sa mojim psom. Dobro. Ok, pošteno. Tako je. Dobro. A sad kad si već spomenuo tramvaje i to, kako ti putuješ do posla? I kako doživljavaš taj svoj put? Je li ti to stresno, je li ti dobro, je li imaš podršku, nemaš podršku? Pa ne, putovanje, kretanje mi se nije nikad činilo stresnim. Mislim da imam smisao za orientaciju i da brzo pamtim prostore. Jer naravno nitko od slijepih ljudi pa ni gluhoslijepih nema instruktora cijeli život. Ali stekne osjećaj za ono što je važno pa sam to pronalazi. Mislim, Zagreb je divan grad. Ljudi hoće pomoći, tramvajci viču brojeve tramvaja ili imaju zvučne najave. Na stranu sad što nekad jesu uključene, nekad nisu, to jednako nije tema. I naravno, dogodilo mi se da bi krivo razumio i da bi ušao u tramvaj i da bi tek shvatio unutra da nije to. Ali, Bože moj, jednom sam ušao u tramvaj kojim sam se ponovo vratio kući. A šta je bio drugi dio pitanja? Podrška, da, ljudi su divni. Dakle, to je ulična podrška i ona se pojavi kad ti treba i kad ti ne treba. Ja ju, kad mi se pruža mogućnost, uvijek prihvaćam zato da ljudi imaju pozitivno iskustvo da su nešto napravili i kad pitaju nekoga kome zaista treba, a taj možda nije siguran da bi ju tražio, da mu onda bez problema pristupe. Dobro, ali činjenica je da u tom trenutku i sebe manje trošiš.
Pa naravno, mogu Da. biti brži. Ja volim komunikacije s ljudima, pa i na običnom prijelazu ceste pruge možete svašta saznati o osobi, iako je to nekoliko sekundi. Što je najneobičnije što ti je netko rekao u takvim situacijama ili što ti saznao? Pa ljudi znaju nekad pitati zašto hodam sam i gdje mi je netko, ko me pustio da hodam sam. Ko te pustio? Tko me pustio, da. Onda, recimo, sjećam se jedne iskrene rečenice jedne gospođe u Rijeci, budući da studiram tamo, onda kad sam se vraćao u Zagreb, sjela je pored mene i naravno da smo počeli pričati i onda je pitala kamo idem, ja sam rekao da idem u Zagreb, ona je rekao aha, svi invalidi idu u Zagreb. A neko neugodno iskustvo? Ili tako baš ne pamtiš? Pa ne mogu reći da su bila neugodna. Moguće je da su bila frustrirajuća u smislu da te netko prati i navigira ne tu nego tamo, pa opet ne tu nego tamo, onda kažem pa dobro, znam ja kud idem i hvala na pomoći i onda taj ode, ali to su rijetki. Ili mi vi ponudite pomoć, da, Pa baš. A dobro, ljudi se ne snađu, ja vjerujem da su u tom trenutku mislili da ti pomažu, a naravno. samo se nisi snašao na koji način. Nekad ih ne čujem što mi govore, onda tražim da ponove. Ne sjećam se da sam ikome rekao oprostite, ja vas ne čujem, nego jednostavno nisam vas razumio o čemu vi. Neki primijete da imam nešto na ušima, neki čak i znaju što je to. Da li si kad doživio diskriminaciju zbog tvoje gluhosljepoće? Čini mi se da ne. Ili ja možda ne znam što je diskriminacija. Na super način onda to doživljavaš. Za razliku od nekih. Trudim se. Imaš nekakve želje, planove? Kako stojiš sada sa tim studiranjem, sa Rijekom? U kojoj te fazi? Studiranje je pri kraju, još imam 3 kolegija i završni ispit, završni rad da postanem prvostupnik, a onda planiram ići i dalje, ne znam hoće li to biti u Rijeci ili negdje drugdje, svakako negdje gdje je moguć izvanredni studij, budući da zaposleni ne mogu redovito studirati, da dakle ići ću i na diplomski. Šta dalje? Pa u studiji eto radim i nastavit ću raditi. Što će se dogoditi nakon fakulteta ne znam. Možda će biti neke nove mogućnosti za posao kada diploma bude postojala. Dobro, a da li pristupaš da li imaš neku sliku, viziju, tipa gdje vidiš sebe za 10 godina ili si skloni, idemo dan po dan? Za 10 godina vidim sebe vjerojatno isto u Zagrebu s plaćom koja će se sastojati od 2 novčanice i 2 kovanice. 2 novčanice i 2 kovanice. Pa s obzirom da uskoro ulazimo u eurozonu. Ne spominje me to. Ali mislim da je to pozitivna vizija. Dobro, to definitivno je. Možda ću biti diplomirani, odnosno na veleučilištima se to zove stručni specijalist nečega. Ima li, kad pogledaš sad unazad tih svojih par godina, ima li nešto što bi promijenio, da ti je žao? Ne. Budući da radim 15 godina, to ne bih promijenio. Mislim da je radni staž je svakome važan, a pogotovo osobama s invaliditetom. Tako da, čini mi se da je život, da je tako trebao biti i da takav treba biti. Pa da onda ne bi imalo smisla mijenjati naknadno. Da.
A, dobro. Naravno, i ponovo bih se oženio. Ajde. A da? Da. Za koga? Opet s tobom. A jel? Tako je. Dobro, dobro. Dakle, to ne bih mijenjao, to bih ponovio. Ima li nešto, onak, za kraj, što bi možda tvojim slušateljima htio podijeliti? Pa evo, u duhu tog tjedna gluho-sljepoće, dakle, gluho-sljepoća je zaista zeznut invaliditet, budući da ograničava na puno područja, u tom, informatički rečeno, pogotovo komunikacijskom, a uređaji za komunikaciju, dakle te brajične bilježnice i brajični reci su skupi i mislim da bi sve udruge, savezi koji se bave gluho-slijepima trebali usredotočiti pažnju na nekakve projekte kojima bi barem jednom ili dvama članovima, osobama s gluho-sljepoćom kupili takve bilježnice i naučili ih koristiti. I onda tako, jedan po jedan, možda bi onda drugi skupljali svoje novce, pa bi se obratili opet udruzi koja je već imala tako uspješno proveden projekt i tako da i gluho-slijepi ne budu informatički zakinuti. Jer imam osjećaj da kad ja nešto ne čujem ili kad gluhi općenito nešto ne čuju, da nas ljudi smatraju glupima. Dobro, da, to je ona još jedna zabluda i predrasuda. Još jedna zabluda, ali kad su gluho-slijepi u pitanju, mislim da ta predrasuda dobiva samo potenciju. Ima ih nekoliko u Hrvatskoj koji koriste brajične retke i elektroniku, informatičke tehnologije. I opet ponavljam, nije to zato što se mi volimo s time igrati, nego to je nama korisno i potrebno. Da bismo mogli i u čemu konkurirati. Zato što zapravo osobama s invaliditetom računalo i mobitel nije samo računalo i mobitel, nego tu se krije i knjiga, i televizor, i radio, i novine, enciklopedije. Dakle, više običnih stvari u jednoj. To je kao ona, sad si me podsjetio na citat, koji smo i na Pinu zapravo nedavno objavili, a to je ono u stilu da tehnologija osobama bez invaliditeta olakšava život i stvari, a nama sa invaliditetom omogućava. Mi ćemo ovdje stati. Ja vjerujem da ovo je bio prvi razgovor s Ribnjaka, ali vjerujem da neće biti i posljednji. Da, u idućim epizodima opet ja preuzimam mikrofon s nekim novim sugovornikom, možda baš s tobom. Sa mnom si već imao i to nije baš prošlo dobro. Dakle, hvala ti za intervju na mom kanalu. Tako je, dobro. Mi ćemo sad prekinuti, pozdraviti sve slušatelje. I idemo kući. A mi idemo pravac doma. Tako je. Malo se je rahladilo, malo je svježe, jel da? Malo je svježe. Komarci su pojačali aktivnost. Ja ih ne čujem, to je ipak neka čudna frekvencija, ali ih osjećam. Osjećam i ja, da. Dobro, ali barem nam je lakše za hodanje do doma. Ništa, sad ću ja reći laku noć, a Nikola će reći nemoj to reći, zato što zvukopis ne puštam po noći, nego tako je, zvukopis ide petkom ujutro, a mi smo ovo sada snimali navečer, sada je 10 Dobro, sati. Dakle, dragi pratitelji, kada god ovo slušate, laku noć i do slušanja. Do slušanja, uživajte u danu i ne zaboravite se pretplatiti ako još niste. Tako Pozdrav! Je. Pozdrav!